singayithini lethu asiyekele lethu sivule lapha bathandekayo ngevesi inkanankana nje yevesi uthi Jobe uyini lokuthi wena uNkulunkulu uhleli kahle kangaka ezulwini kepha uyihluphe ngaye umnakekele udzimate futhi umnake bathandekayo besathi fahla nje umfundisi uyabuya bazalwane alibonge igama lenkosi alibonge igama lenkosi ngiyacela nje dumise uNkulunkulu simshayeliza uyazi wasibusisa ngentanda kaNkulunkulu uma usenazo nje Oh Jesus. Hallelujah. siyabonga bazalwane siyabonga bathandekayo siyabonga make siyabonga kakhulu egameni lenkosi amen siyaqhubeka ke bathandekayo nishilo nje ngathi zama nje ingqondo yakho uyinikele siyaqhubeka sevele istatile bazalwane alibonge igama lenkosi size emkhosini alibonge igama lika Jesu haleluya ngithi ke bazalwane angithathele ithuba khona ngizaba mfishane nje bathandekayo singene kule nkonzo ebaluleke kangaka la bazalwane zabhadalelwa khona sizoyikhumbuza nje bathandekayo lokuthi imbadalo seyakhishwa alibonge igama lenkosi sesavele sabhadalelwa alibonge igama lika Jesu uyakhuluma ke lomunye singakafundi ivesi bazalwane noma ngingakakusho uqala nakhe engizakusho uyakhuluma ke lomunye bazalwane uthi enkantolo langena icala sangena ke nalabo ababekwa amacala mhlambe ngegama eqondile leyiboshwa atekwa baba khona ke abanenhlanhla abeza ihlobo zabo mase kuvuleka ithuba lokufayina kuthi bahlengwe labantu kuthiwa ke kwabonakala lomunye babe owayesemdala yena kuthiwa wayengenasihlobo kanti sewuhleli isikhathi eside lapha ejele kuthiwa mabebhadalelwa ke laba amafayini behamba kuthiwa abantu sebakhiphele inhlawulo sale sohamba ekhaya wasala lo umuntu omdala ebuhlungu lokuthi yena akakafayinelwa muntu kuthiwa ke waqhamuka ke lo good Samaritan lo mSamaria olungile kuthiwa ke wahamba waya le mahhovisi wafike wayikhipha lenhlawulo wamhlawulela wamfayinela ngizofayinela lo babe nangu owasala yedwa laphayana kwathiwa akanayo umuntu okumbhadalela ngizobhadalela yena nembala ke wayikhipha ke imbadala bazalwane mfundisi kuthiwa ke ahamba ke amaphoyisa asejele ayomkhipha laphaya kwathiwa ngivumeleni bazalwane ngisho isibongo ngoba lona wabhala indaba ukhuluma ngezibongo zale phesheya ngithi ke sebambiza ke babe Dlamini babe James Dlamini sowubhadalela ifayini kuthiwa lo babe bazalwane wala mfundisi wala ukuphuma wathi lo babe ngoba lo baba wayesehlala isikhathi eside lapha ejele wangayikholwa lento yokuthi naye sowubhadalela uyazi ukuthi ikhona lenkinga namhla lokuthi bazalwane seyabhadalwa lenhlebo akhulume ngayo umfundisi sesavele sabhadalelwa bathandekayo sabhadalelwa bhala umpostoli Pawulo athi sathengwa bathandekayo empeleni sesavele sathengwa ngenani eliphakeme sasineke sikwazi ukuyibhadalela kodwa yasuka iGood Samaritan akhulume kahle umfundisi
yehla. Uthi umfundisi kwakungekho umuntu emhlabeni owayengakhona lokuhlenga omunye ngoba naye usenkingeni ufuna lokuhlengwa naye. Wazi waba muhle Jesu.